Movantima, ko se od vas trudi da nikad nemam novaca. Susjedi ih poznaju, pozna ih Jerković, ima jedna banda u Poreču, u Puli, ima neki što su radili s Hrvatskom vojskom, NATO-om, Amerikom, i ljudi koji su radili s Japanom, Kinom, Rusijom, Italijom, cijelim Zagrebom i Evropom. Vi se svi trudite što ja nemam novaca. Trudite da nikad nemam novaca ni sreće, a kolike ste ljudi jadne ubio što su htjeli zaraditi, koliko ljudi ubijeno u Americi, Evropi, Japanu, Kinu, Rusiji. A ako je ta vaša hrvatska organizacija što se bavi iskorištavanjem AI i osobe Andrija Farkaš, to prijatelji onog Jerkovića, neki glupi Austrijanci, visoki, glupi neki veterani bosanski i hrvatski i američka vojska i za. Znate da vi idioti koji se trudite da ja nikad ništa ne zarađujem, vi niste svjesni da ste tisuće ljudi ostavili bez krova nad glavom i krivi ste za jako puno ubojstava koja su se dogodila dok su svi pokušavali zaraditi, a vi ste to zabranjivo. Nego molim vas da pronađete sve prijatelje Jerkovića, sve u tom Poreču koji su zadnjih 13 godina vodili legalnu firmu iskorištavanja Andrije Farkaša, sve suradnike američke vojske, NASA, Darpecije i sve suradnike evropskih parlamenta, evropskih poduzeća i kineskih, japanskih i ruskih, jer on se svi trude da ja ne zarađujem kako bi oni krali novac. I mnogi Plenkovićevi lopovi, Mesićevi, Josimovićevi, nego vi ste svi skupa uzrokovali katastrofu goru od drugog svjetskog rata.